Maya paabak po kekongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking katamong online streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa para king Biyernes ning kaduwangpulong Domingo ning karaniwan a panahon. Ing katamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia panimunan ng Reverend Father Rafael de la Cruz, ing rektor ning Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu, King Lourdes Sur, Angeles City. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at higaya, magpasalamat sa Kanya, sa mabuti niyang balita. King lagining pa, Panyanak po ang Espiritu Santo. Amen. Yung grasya na ning tayo sa Kristo, yung lugod na ning Diyos, at yung pamakiyagom ning Banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid, mo ang pamagsadya tamong kaniting Banal na Misa, kanakantala pa mo siya na maging kasalanan tamong, panyatang patawad. Gino, ikay munye kang root, ban maging uliran, nening lugod, king pamilya, Gino pakalulu. Ginu pakalulu. Gino ikaying sinabing luguran me, ing ginung kekang Diyos, king mabilog mong pangataw, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino, nga mo pang sinabi, luguran me, ing kapara mong tao, antimo, ing kekang sarili, Gino pakalulu. Ginu pakalulu. At Diyos may pahin tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw na rin kasalanan tamo. Dala na kataas sana, king biye alanganga, Amen. manalangin tamo. Haik paming at yubanwa, ing malugod ng tangka, ning kekang kabiyasnan, mikatao niyang tao, kang Heso Kristo, at inalilane, ing kasalisayan na ning metong ketawan, kapamilatan ing kayang kautusan, ning ganap alugod. Mananasaning pamanupad mi kaniting kautusan, yaninag na ing kayang kabiyasnan, at yatad na ing kekang kaligtasan, karing sikoti na ning yatu. Tiyado na mikeka, O Diyos, king kapamilatan na ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ang pamagari kambemo, king kametunganing bala Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginu. Pamamasang iba't king libro ng Ruth. Inyang ding ukum ilaring mamuntukan king Israel, mi kamaraguladanop king mabilog a bansa. Inya ing metong ataw bilen at ing asawa na ang poding adwa ng anak kalalaki, miglakbelang minta king labwad ning Moab. Miglambat meteya i Elimelech, magdididili niya ni Naomi, at ing adwa ng anak, me kapakyasawa karingadwang babae ning Moab, or payalagyu ing metong at Ruth neman ing kadwa. Kaybat ning mga pulong banwang pamanuknangan da karin, Imalon at Ikilion metela. Inya lubos siyang meulilang asawa at anak ni Naomi. Karin king Moab na abalitan Naomi, king pepanwana nala ning Diyos, ding memalena, king kapamilya ning maragul apupul. Inari na king lubna, ing lakwane ing labwad ning Moab, at itukinala ringadwa ng manuyang king labwad ng Tibuan. Kanita, inumaneng Orpa, Naomi, at memune keya, at minuli ne karela. Dapot,
pepay lakwan niya i Ruth. Inya nga ng Naomi keya, Ruth, ing bilas mong iorpa, minunine, kareng kabalena at kareng Diyos na. Sige na, tukyan me. Dapot nga ng Ruth, ima, emo ko sa pipilitan lakwan da ka, pabustan mong tukyan da ka. Nung nukaring kamunta, karin kumunta. At nung nukaring ka manuknangan, karing ko manuknangan. Dingke kang kabalen, ilang maging kakong kabalen. At ing Diyos mo, iya ing maging Diyos ko. Itiya ing sangkan, nung bakit inaomi, kambiyaning manuyang ng Ruth, mekoya Moab, at migbalik king labwad ng Tibuan. Magmula naman kanita, ing pamupul king sebada, inyang dinatangla balen. Ing amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Puryan me ing Ginu o kaladwa ko. Puryan me ing Ginu o kaladwa ko. Mapalad jing taong sa saupa ning Diyos ng Jacob at manalig king Diyos, king Ginu akayang Diyos. Ing miglalang king banua at king yato at king dayat malat at king sablang at tsukarela. Tapat siya kapilanman. Puryan me ing Ginu o kaladwa ko. Potang mana tulya, papanig ya kareng malulupig, at babiyayang pamangan kareng danupan. Ing Ginu ya ing mititimawa kareng biyag, at pasala na lamata reng bulag. Puryan me ing Ginu o kaladwa ko. Babango na la reng may bigu, kaluguran na la reng makatuliran. Ing Ginu ingata na la reng dayuan, sa saupa na la reng may balu at deng may ulila. Puryan me ing Ginu o kaladwa ko. Dapot ding balak ding marawak lilipulana. Ing Ginu magariya kapilanman. Ing Diyos mo o Sion, magariya nga langanga, puryan ya ing Ginu. Puryan me ing Ginu o kaladwa ko, parangalan taya ing mayap a balita. Ing Ginu, mantabay kaya kayo, At keka ang timurin, pamasa, iba't king may babalita, agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginu. May tipon langan ding para sa iyo. Inya nga balitan da, nung makanano na lang, apat ay himikan ni Jesus ding Saduseo. At ing metong karela, at itong biyasa tungkol keng batas, may kutang iya kang Jesus maneng pakirapan, kitang na, Maestro, sana po ing peka marugol diling kautusan king batas. Peki batang Jesus, luguran me, ing ginong kekang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan. Iyan, ing peka marugol diling kautusan, at ing kadwa, kawangis niya naman niti, luguran me, ing kapara mong tao at imo ing sarili mo. Karating nga dumang kautusan, karinya mandalumpakan ing mabilog a batas ang timurin, ing turu ring propeta. Kapataring may babalita ning Ginu. Kapuryan keka o Kristo. Kamala na kapatid, kita tayo sa Kristo.
Nukar ko lumawi, kaya na eh. Hindi ko pa po migmisa kaya ni Radio FM 91. Ano yan? 91.9. 91.9. Mata siya grade na. 91.9. Nanita. Valedictoria niya. Valedictoria. Anyway, wala nyo, ati mong Kristiyano, nakalimpa ni garalan tamo eh, ating catechism, na kanyan, nakala doktrina, nakala Bible study. Na kahipin, medyo magaguluta buntok. Kaya pa mag-aral. Atin bala mo, complicated yung maging Kristiyano. Actually po, ing mawulaga, kaya pa ang Kristiyano tam, happening din damtamo ngayon kaya ang Ebanghelyo. The essential teaching of our Lord. Nano ito? Lugod. Sabihan na Kenny, ing maulagan diling kautusan na anuya, inipin. Luguran may ginong kekang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan. Yan ing peka margul diling kautusan. At ing kadwa, kawangas niya naman niti, luguran may ing kapara mong tao, at imo ing sarili mo. Hindi maulagan dili. O ing aliwa, not so important. Maulagala, pero mas maulagay ni. O yan ha. Malihar na kami ligtas ka nito. Ako po, adyang pari ko dakal kapitulo apong versikulo kayang Bible na eko kabisado. Pero adwala rin kabisado ko na eko kalingwan. Tungkol lang ang kayang lugod din ng adwa. Yung muna, itang the Gospel according to St. Matthew, chapter 25. It's about the last judgment. Uling ka rin sinabi na ng Ginoo, ninureng biligtas. Na naman ang depatan nyo kareng malati, kareng kapatadyo, depatan nyo ka na ako. Miligtas uling, sinabi na mismo, okay ko ka na ako, kaya kayarian ko, O yan, ilang miligtas. Detang elag din apat mayap, kareng kaparadang tao, adyang baluda kaning keng reliyon, baluda yung Ginoo eh. Gino, baluda kaya. O nang elag din apat mayap. Ay, kulangin lugod daw. At yung emphasis kayo ni, peka malati yan eh. Kareng kapatad yu, depatan nyo ka na ako. O yung kakadua. Penitang paborito na rin kakasal. Itang sulat ng San Pablo, kareng tao Corinto. At yung itang adwala rin, 1:2, itang 1, chapter 13. O yan na. Itang tungkol kayong lugod niya, pimburida rin kakasal. Pero, actually, yan yung matagal na kayong kasal yan eh. It's about the Christian community na may papagmayabang la. Ganita pala gusto mong magmayabang. Kami, mas banal kaya kayo. Bakit? Ating kayong gift of prophecy. Kami, mas banal kami. Ating kayong gift of healing. O yan, O nang sinabi ng San Pablo, alang kwenta yan, If you don't have love in you, you're nothing. Makanya pangabili, anong kapaksik pangabili. You are nothing. Alang kwenta yan, Yung maulaga, kaya kayong community, na ating kong lugod, king metong at metong. Lugod na naman. Iting maulaga pala.
So, dahil nga doon nga rin ilang balo ko, ilang tatandaan ko, potay ko po may pasar. Potay ko miligtas. Yan, tandaan ko rin nga doon nga rin. Naano pa tungkol kayong ebanghelyo tamang yan eh. Itapang ating papalang metong. Yan, chapter 30 niya naman. Kitang last part na ning sulat ng San Pablo. Itang ketiyato ing egana lilipas. At lulareng bage lilipas sana. Faith, hope, and love. But the greatest among these is love. O nung makanyan, nung lilipas ngan, dining alungareni, lilipas di ilang di tang pansin. Panahon kayong kakatamong biye. Wapin na, ketiyato lilipas ngan. Kanita na ako sa tinga lalaki. O yan. Kanita po kawangis kay Richard Gomez. Una niyang mikahidat ko, kawangis ko niya Duterte. Pimbalo itapin, lilipas na. Kanita, niyang anak tamo, yung kakatamong kutis porcelana na. Kapino na. Kutputang tumuha ka, maging patola yung kakang nimbalat. Na. Uy ka na patola niya o akasyaya pa yata. O yan lilipas, ketiyato. At yung sakristan kanita, bapa na yung kay, Father Garu. Ayan. Niya nga kaya beketa, niya kakababuak. Long hair niya. Uso kanita makababuak. O yan, 5 na lang buwak diyang makatagang kayo. Makalbo na. Magsawa na ka ako. Kabangating ka pambuak ako. Uy, tapin. Lilipas ngan, ketiyato. You know, diyang kabiasnan. Kabiasnan. Balo nyo, na yung dembiyasang tao, may kaipin na, may kaka-Alzheimer's disease lang. Reagan, dating president ng state, the most powerful man in the world, may sakit yung Alzheimer's disease. Balo nyo, pati asawa na nakilala. Pati rin anak na. Ano mang kilala? Kilala lang po ng kaulande. Uling celebralite. Tinyang emotion. Alam mo na, lilipas. Ako kaya may Alzheimer's disease ko. Nambiyasang tao. Tabalo ka rin. Ang professor kay seminaryo, may Alzheimer's lang. Kunin nga ako balyo bakit? Kaya pag ginamit yung buntok ko Panayang puso yung gagamitan ko niya. Uling desuro. May nga rin kayong cellphone. Muna yung kanilang inbox. Kayong kanilang buntok. O yan. Mag-give up na. O yan, Bring sabihin, magketiyato na. Impisa sabihin, ketiyato, lilipas nga. But then, in lugod, it remains forever. Kanya pinin dapat pansinan tamong kakatamong biye. While we have still time in this world. Katman tayong lugod tamo, biya tamo, katman tayong lugod. In lugod king Diyos at lugod kayong kaparatan tao. Panalangin ding malda. In lugod, Christian, wala yung kikilalanan a kondisyon. Kailangan tayong luguran ng Diyos at ding kaparatan tao anti mo no makanalula manalangin ta king Diyos. Panibuklat no ring puso tamo king tune at tutong lugod Kristiyano. Katang manalangin Ginoo iturumo keng lugod. Ginoo iturumo keng lugod. Paraging banal a kapulungan, kalingwan na sa sablang pamiyaliwa,
pilatan ding lahi, kultura, at sablang pangatao, at iatad ne ing kabilugan ng mensahe, ning kaligtasan Kristo, karing anggang tao. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kay lugod. Para karing sablang kompositor ding kanta, dikil king lugod, at alastas da sana, king ing lugod, mirarasmigit e palak karing romantikong amano, at pangalako kawo king pansariling pita ning laman, ipanalangin taking Ginoo. Ituro mo kay lugod. Para karing magdulap king tune lugod, miras lasana king malapit a pamakisamak kang Kristo, ing debinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kay lugod. Para kaya katangan, ing matatagtang kapaniwalan, king pangasubli ng mye, ning katawan, at taguyod na katasana, king aldo-aldo tang pamibiyebye, at ayatad na katamo, king pamananggap, at pamaglugod ka ring sablang tao, antimonong makananula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kay lugod. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring ke katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa ning ke katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning ke katamong arkidiocesis. Iyuli no sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatadtamong meyango na bie, lalo na ing kaladwa ng Beatrice Avanugid, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ituro mo kay lugod. Ikpaming at yubanwa, tutumo kay kaluguran, niya tinubod may buktong mga anak, ban mateking krus para kay kami. Ituro mo kay lugod, at mo numakananong ika, ing kay kang anak, ating kay kang banal na espiritu, mikakalugod kong alanganga, manatiling metong at Diyos, samantalang gagalang king metong at metong tiyadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Mano kami ng kabilyan, dingke kami daralanan, imbukod mo kapag nasan, ke kalasang ang tanggapan, tinabening katawan mo, alak ning nabyedaya mo, ay nanin ke kang balayan, ay nikamo, Ginoo, paligayan, ay nikamo, Ginoo, Manalangin kayo kapatid, man ing daon tamo, matanggap yung arapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ikpaming miglalang, gagampanan miya, iting pamagdaon, anting kapamintuan, king kekakamano, linisan, itibayo na kaya sana tarian, king alanggamong kayablasan, tiyadon mi, kapamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Yung ginumi natili kaya kayo, At keka antimurin,
tesyolar ang pusoy. Makatas na laking Ginoo. Salamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat na pong matulid yung pasalamatan na kapilanman na pong nukarin naman o ikpa. Diyos king alanga, alubos sa may paya. Kaya binayo mo yung sablang bagay. Dinan mo kengang dake king kaganapan na. Bistaman Diyos siya, linubas na yung kayang sarili king kaligayan at kapamilataning daya ng mibubuking krus. Hinatad na yung kapayapan ng king yato. Ulinita, mi parangalan niya baboning sablang lelangan at making pagmula na ning biye alanganga, karing sablang susuyo kaya. Niya kabadaring koro ring angyel karing banwa, terlit mi kekang ligaya. Lan makyabe king alantok ng dangpame kapuryang keka, at ngaming kakanta. Tunay kami banaloy pa, ti kayong panibataning sablang kabanalan, hulinita pagparalampumi, pamanalan mo sa datingayin kayong espiritu mo, ban para kay kami, malar lang kataon at daya, ning ginuming Heso Kristo. May daong kung sa loob, king pamilasat kamatayan, king wana yung tinapit, be pasalamat siya keka, piraso na binyane karen kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga na't kananye, iting ka na akong katawan, may daon para kay kayo. Makayo mo naman kay bating apunan ng kingwana yung kalis, pasibayang papasalamat kekad minyan yung kalis ka rin kayang disipulo at nga na. Tanggapan niya iti, ikay nga namin ng kokaniti, iting kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at alangang tipan. Amibubu para kay kayat para karing sablan tao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Naptay niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ng kasalpantayanan.
Ngeni, ganakan miyo igpain, kamatayan at pangasuli ng may biye ng anak mong daraan miyo keko. Iting tinapin na ng biye at yung kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang. Tala kada harapan mo ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamuwa, may kaming asanang sulu-sulu. King katawan at daing Kristo. Tipuna na kaming ating metong ng Espiritong Banal. Kana kami o higpaing sa iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, pamiganap yung kinlugod, gamitin kay kami Papa Francisco, yung kay kaming Arsobispo, Dong Labarias, kay kaming Arsobispo Emerito, Pasiano, at ding Sablang Pari. Kana kamula naman, yung kapatid mi pepainaon at mananayin subling miye, ay sablang may ang nabiye. Intangapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo king aladgahan mo king karapat dapat ing magkamit king biye langanga. Makayaben no ning wana Virgen Maria ay indunin Diyos. San Jose ding Apostol. Haling sablamong santo at tinupad king malmong kaburian kay kabaning panahon. Puriyan nakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristo kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kay pang may pain tutuka kuning banal na Espiritu. Ing pupurian na kat parangalan. Ing manggaman king alang-angga. Amen. At imong metong mapamilya ng Diyos, manalayin tangan. Ngayon king patamungan karing amanong tiro na ning Ginoo. Kapos mo kami o ginong king sablang marok at maligod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. King kasapan ng kakang pakalulu parati kayong migabos king kasalanan at maligtas king sablang kaligaligan kapang mananaya kami. Kami ring maligayang kapanaligan. King kapanyatan na Yesu Kristo kaya kaming talapang abos. Uling keko, inkayaryon at inkayupayon, amponing ligaya, manggaman king alananga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, yung kapayapan lalakwang ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo. Hamos sa babalik na, yung kaya kaming kasalanan, nung nalawen mo yung kasalpantayanin kaya kayong iglesia. At mamayapan me, ang pambilugan, agpang king kaburian mo, ikang mabibi at maagari, manggaman king alanganga. Amen. Yung kapayapan, yung ginumanatili sa kapalanman kaya kayo. At keko, antimurin. Patat pakitangin, may kakalmetong tam, king kapayapan. Kapayapan. Kaya pangan,
Nyo ang kordera ng Diyos, himilako king kasalanan yato, apala din mayaws king apuna na ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Tawa ng Kristo. Amen. Huwag mong naising lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay. Magkabalik at sa paglalakbay, mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo, yayakapin ang landasing at bayan mo. Poon mo ay aking ipagbubunyi at iibigin ang mong sarili. Saan man abutin ng paghahanap, ikaw at ako'y magkasamang ganap. Ipahintulot nawa ng Panginoon, ikamatay ay maglalaho, anino ng kahapon. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal a paralan, abayan ta kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tam. Ay paming malugod, pagkuluban mong keng pamangan na iba't banwa, para at kesanang manandamandano para king tinapi na ning biling banal a spiritu. Amen. Amen na kayo king kapayapan, ipasyagye ing mayap a balita. Salamat, King Diyos. Ingin duming balen kekeng
felicitas aquel candelawan o Virgen Maasla tingangga